SDMA pen akimi SOP ki piateng pen arnikang sam porphai siang bong hitikulat inkirdunet. Chief Minister Dr. Sarma pen inglong aswacha kong kape vircha phan sai ke deng pusi WKADCC Maipu Sarthekram sa pen karbokpon. APHLC Phuloni Yudwing atum arpu ki mikachelar mai kapadu. Pini Karbiang Long Life Prime Time Birta Long Pen Nilisami Jirbon Killing Pi Nonar Juik Tha Birtang Ton Pen Det Pia Dangalong Coronavir Kesu Kilit Parpika Sonsi Assam State Along Ta Arni Vangsi Kesu Kilong Apai Kebatsi Ketheglong Bomachok Assam State Disaster Management Authority Hin Pen Kedam Tang Aruni Pai Krehiniarni Puthora Kimi SOP Pangdak Ponlo Akimi SOP along ke jong pona tengsi pini pen arnikang sampor phai si pen lote hithikulat do an inkir enangji la pen por phai hini pen lote curfew padopon popusi pangdak ponlo bangso SOP rona teng pen Karbiang Long hempi dipurong sopi along arnikang sampor phai si pen hithikulat inkir do netlo lasonsi dong mukap rong sopi hamren rong sopi dong kamukam bokajan rong sopi along ta arona teng pen pini arnikang sampor phai si pen hithikulat inkir do netlo Halapu rong supi rong so rong bot malom kangkir kapetir the pen kapado poncha phanpura law and order abitung atum pen kiton kelanganat pasik pondo laso along rada tum pen setami law and order tum COVID-19 avur pen kachedan ponalong rada tum pen ta jakong ki pidunang jia kenang so jongsi aron kelang atum along rada tum chirap duna ve pulote law and order tum setami rada phan insai ponang kokpo athe bang so puta bangke Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanta pen klardakalam the rada phan pachini tanglo অলপ ঘোৰা পকা ধেমালি ধুমুলা ইত্যাদিবোৰ কৰিব লাগিছিলে এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ অতিকে কঠোৰ হ'ব কন্টেইনমেন্ট জোনৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে কঠোৰ হোৱা যাব আৰু যিটো সময়ত বজাৰ সমাৰ অকমান এলাউ কৰি দিয়া হ'ব সেইটো সময়ৰ বাদে অন্যান্য সময়ত মানুহৰ ঘোৰা পকা যদি হয় আৰু পুলিচক ফাঁকি দি তাৰ বেৰিয়াৰটো পাৰ হৈ পেলাই পলোৱাৰ বা ইফালে ইফালে যোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা দেখা যায় তেতিয়া পুলিচ কিন্তু অতিকে কঠোৰ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ নহ'ব তেতিয়া পুলিচক বেয়া পাই গালি পাৰি লাভ নহ'ব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পেপাৰত প্ৰবন্ধ লিখিও লাভ নহ'ব আৰু কাৰণ আমি এতিয়া এটা ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখত আছো মানুহ মৰি tangte ko puson pen lo radatum ka chirap dun po radatum pen law and order tum along ko PC ke claim dunang po bonta laki nanglitum matha nang jia lamave nanglitum sarkar pen ang ki piaron kroi pamino sarkar ka pin thara teng pen thanga ke nang sot ave pulote honga bang dam de derno la pen sarkar eke thana lama bangke kapate pekje phan bor idunri angtan ke dam jia ke nang sot dopok pulote nangli ingho dip chikupon pamino sarkar phananglitum kamata kai keta akemi mate positive anatle matha igno anlote ilitumalong rialong pen bangso ke so pen chupa jokun umpo News Report Karbiang Long Life. Kedamtang Aruni Pai Krehiniarni Assam Chief Minister Kimia Hinpen Minister por Puke Pek Ponahut Karbiang Long Lapen di Mahasau Ararapan Mathapon Pe Pinsi HAD Minister Anghoi Setame Kapreka District Pen Ke Haiduna Bang Phuapansi Kipirong Bangke Inglong Asuapan Jakong Kepabob Abidilo Pusi West Karbiang Long District Congress Committee Maipu Sarthekram Sapen CM Sarma Phan Arbokpon Kedamtang Assam Sarkar Kacharipon Chief Minister Kimi Dr. Himanta Biswa Sarma Bang isi Inglong Aso Chasemet Karbila Pen di Mahasau Ararapan Lang Plot Pen Inglong Aso Apan Kelang Kacharipon Je Minister Mate HAD Minister Kapreka District Amunida Pan Kipidera Bangke Phiremi Meang Theklo
Athema Himanta Biswa Sarma bangke aprang minister dobong mahutpenta inglong asophan kapavirjia phan loksi ke claim pusi WKADCC Maipu Sarthekram sapen akotipon. Entah Himanta Biswa Sarma isia bangke isia gyana bang avedelo lapen karbia ke kapen dimahasau arata panalang lilang plot pendel ladak jitu inglong asophan ke langkacaria minister bangke alang lia kapreka distrika munir pan siki pihala bangke ladak karbiang long lapen dimahasa arata panlang plot si ke claim lo lasi ladak kaphere meme bang ladak lapuhelo je de laso Himanta Biswa Sarma chief minister pen non karbiang long lapen dimahasa arata tum pine je develop claim pa bang mathadamune lapen kaiketa laso inglong aso pawar bang na paviri pansi la bangso Himanta Biswa Sarma chief minister la ka phang man alangli hala so bang kabori do alangli minister do bamuta lati non chief minister mandada bang ke alangli pang kaphere me bang adelo Kidam tang Congress Sarkar ke dua huda bangke HAD minister ang hoya bangke kaiketa karbiang long lapen di mahasau pen ke haidu MLA phansi pekpon lapen ke cheng si minister ke pek hutsi pekpon la sinon la so BJP Sarkar do bomlote karbiang long lapen di mahasau phanke kaike mata nangke dong nangke saga bang kaiketa nang claim bang pusi inji pontri delo Congress out bang ke first list along bang kaita HAD minister bang ke karbiang long lapen di mahasau MLA phansi people nanta non la ananta karbiang long lapen di mahasau rat pan lang plot pen alangli akaprek a distrika munir phansi ki pila ke hala bang ke phere memelo lasi nona bang ke kaphere meme bang la puhelo je la so BJP sarkar do tika bang ke inglong so phang ke kaike ta na ke ber kaike ta na ke sak kaike ta ili tum bang ki dip hala so kama bang ke la so BJP sarkar do tika bang ke klempo la pen corruption bang ke chidip bom la lang litu la pen la so BJP sarkar tum la dak do autonomous council tum ta me jimana corruption claim ta kaike ta Himanta Biswa Sarma mata me thangta hala ke jalin la ke kaike ta alang li ki dip phant ke kamatha pon kabori pon kaike ta corrupted tum hanta hala bang helo non bang ka phere me bang ke karbiang long la pen dimausa district long ke do rat tum phana Kironi Ben Mohanteron karbiang long live Kiwang GMSC election hut APHL se tum kachap haidun vekjia phanpura kinamtang aruni phai krihiniarni all party hills leader conference risoi jang amayatum ar pukimi chelarsi chithanchi mumamai kapadupon Phuloni constituency angkang APHC risonim so aruatum tarabasa lang herang ki jui kelang adimalong ar puga chelaramai padupon APHC dihing chunbang Dhoniram Timung kachari pona mailong Phuloni APHC ro bidisar dipen rong pipen danglok penang an APHC songja pola pen claim bang atunta chitong roventi ki dola ke tarabasa pena ke hilo lang herang picnic spot long sinili do pini nitum dana chitong don ke halo APHC tum pini ke chingro mamai do asiko pi at kesi pinya lang tum ke chingro mala pen ke than ke chipon chimung mala bang solam the nilitum karju dunyi bangsi nilitum dagan lang lo asa lang litum ben le bang sok pini ke chingro malam the pini alang tum yar chupona na Melong Jasemet Pen Kewang GMSC election hut Phuloni constituency long pen APHC song atum koson pensi kachepa haidun vegjima bang soputa kachingwai mate kachethan chimum paduponsi risoi jang atum ansu se kachepang tang pon thekche phanta dipen rong pe hin pen than parepon puro alam nang lepo setame karbial anglong alam ke nang lele kai keta elitum langdam nang la asamis alam compulsory enangji puhu setame borole na phana bangke pangjok po pupupo setame karbiang long alam hanke pupi pe pupon pedati tasi karbiang long a BJP ya leader atunga phan non la ke haidet bang pli MLA bang pli gali bang pho di maso pen pangrom pet ke latunga bangke anam si chepawe RD si ave latunge valueless person hatum latunga phan thangda ferere la Assam state BJP la pen All India la Central Committee BJP tumta karbiang long BJP leader tum han thangda fere la si ipeda si tamil la tungela pusi do clip pu puche chak prong posi la tum hang ipeda la La Sophie APHC risonim so mai ke Japon jia phan ar puchelar ponsi kado ka vechi don sarpen ajoy rong hanga phansi mai phu ki mir pu pek ponlo la pen kongjun bangar pu ke rangsina terona phansi pek ponlo Piniar ni Phuloni long APHC risoi jangar pu ka chelar ponang kok lake kedam tang ke Japon amai phu pen kongjun bangatum asai ka cheklem ka tura ke do ko joksi aki mir pu che bat ponang kok
bonta ar pupen kache utanga bang phuatum sitami kaiketa kache songalong kache rapche tu pidun berji pusi me long che paklangdu lapusona pora hut kongchun bangki mi rangsina teron pherangki atum karjo hut lamboy nang ki piduna tengke kewang journey ansosia ki me asai claim ponji lapen blog along asai ke claim ke dam ke chok che thekno lasi lahaya sai amta kapachok tun jia phan sai ding ponji pusi nang pachini dun non jong jung mat habang ke dak nilitum puni constituency long maximum ke isung do lasi lasu kisu mangun anili pacelar ponji pun boriji datam bori konveji isung bangke lata block level pe nakam pen chenglok maximum hadi rong arjo ko anmanang kili nei chokche system asi chokche isuman nili MIS report ulailo MIS report pen ta milaile akam kat kadogo ke claim ta kasi laso mukha bang nili anpakeng ponji Puloni pen dirchuna rongpi lapen hawar ke hat pen harsing rongpi karbianong lai Kopili constituency ke parlo amlera hawar ke dwara ratuma phan MEC Pawan Kumar Rai kelang ka pangkre jok aningkan ta sorkar pen thanga ke rap longdunde bangso jok amlet araratum aningkang samse chapaklang KACR Taningkan Troxy Kepling era phila pen amethang sola jong kacharia jakong chelong dera phita Kopili MSC constituency ka parlo amlera hawar ke do arara tumapan kelang kapang krebe jok pinyarni anta kemesen ka chelenga towar ke theklong jikali hilik dongar lok la pen kanglit kangthar pen parke ajara sonta kaching thurduna vela KACR long saikan phom kep do pusita thangnara sai ke dengdam la pen ka humri dam po anta Kidam tang MSC kili gahut vote kire kamai hut Pawan Kumar kaning jepon ke niphanang pahainon ladak amlet penjeng kha anamangki towar me senang selang pipo pusi rara thengno lamchak angchi pipon pusi rak pen akoi pipo kidu ke lak arat abhan pave pinji kidu khawedat nangji pusi BJP tum ka sarkar ka ningye Pawan Kumar ta ningye Pawan Kumar MDC ke hai hut MDC ke ki thura hut ke amlet along alangli kari chingdoi alangli parti pen chewang si ni tum hanang chubai dega daga mat tot prong ni phanang pe hai non ni phanang pe hai dette dak amlet pen chenglok lang that kalite jengkha laso dake aligi ing na bunai bidet pu alam chak nang chak dega stame Pawan Kumar pini hai det pen ningkan ke thom abat joan lo sedap pini Pawan Kumar phan ilit dak amlet sor thegong lela Labang so hawar long ke theklong dun ke ningkan phopen epong vote kire ke hanga por hunsi arleng ke the tumta humri dampen lamthu lamdok pen lamcha kachipi ke kang anchod pusi haladak ke doara ratu karbo kadupo alangli tum kaning je pon thua tengke ke dubom Kopili constituency MEC Pawan Kumar phansitami ador ke so vote pidunsi bahai bonta alangli lamcha kachipi pen assign ang ke claim jikali piniarni anta RJ theklok le langputa hawar araratum chithan renti alulo la nilitum langji thing pen ke danglok langji thing rongapam kandong bichelong naglangkar om suwi amlet hawat nun anta ka phihu ba ajoni sinilitum nanitum hanang chuning rinang koklo nilitum along ladak Kopili homostis tami MEC do Pawan Kumar do pubakis tami no anta nilitum along nangkelang le joksi no nilitum tami towar dalong le delo mege aphilam lo sitami towar nonta nalitum da theklong lo ladak nang claim lo inu bhani nang claim lo tami no anda lapu sai oi so nang claim lo repeat le nang thokta bret thangka Lasonsi non BJP pen MLA ka haiduna bangku EM Rup Singh Teron phanta ki ong dunga vote pen si amlera hawar ki do arara tum pen KACCM tuliram rong hanga phan amahang kelang pen jok pa haiduna lasi parivartan sarkar along ki dudun pen ki mesen exit ka chelenga to war ki long tun vekcha phansi to war cholang pen kachuni ripa do pon puta haladak arara tum phirang ke thengnu lam thina che paklang dun riti Rup Singh Teron na hai thule lo la swa ke hai la along là nó na phi BJP năng cái hài thừa hút là sao tòa cái du cái lạc cái sùng này à bà là năng làng phía sân tê như hình gần ta là Hamren Ben Daniel Inki Karbiang Long Live Tang te pini prime time birta ke lapon se kang tonik lo do me thak me kardong